jer sa današnjeg skupa je bitno da pošaljemo poruku da do pravde može da se dođe, objasnite nam koji je put, kažite nam šta se to dešava i prosto na koji način bi mogli, pa eventualno da ovo gostovanje ponovimo možda još jednom, možda u septembru ili oktobru, kada bismo imali veći broj publike ovde i više interesnih grupa. Izvolite, kažite nam. Dobro večer, pre svega zahvalnost vama i biblioteci u Aleksinicu, što imamo priliku da promovišemo ovu knjigu. Jeste 8. izdanje. Borba je duga, zadnjih 10 godina se borim sa ovom temom, a zbog čega? Zbog toga što je moja majka preminula od posljedice osiromašenog uranijuma. Vi znate da sam je rođen na jugu Srbije, jedno selo Buštanje preko puta Preševske opštine, to je u Prešovu. Da smo za vreme NATO agresije bili 10-ak puta bombardovani, moje selo i okolina, da su za vreme NATO agresije i neki, da kažem, naši vojnici i oficiri poginuli, baš od NATO projektila od osiromašenog uranijuma, jer su pogodili nekoliko tenkova, da smo očekivali kopneni napad na jug Srbije, Kumanovo, Prešovo, tu su očekivali i sva naša tehnika je bila dole. Moji roditelji su ostali, normalno bave se poljoprivredom, dobili su prvo prekoti na neku policu i su bili na nekih 2 do 3 km gde je nekoliko puta bombardovano osiromašenim uranijumom, a da kažem svaki dan su avioni A-10 koji su baš upotrebili tu municiju nadletali tu teritoriju i da kažem bilo je strašno živjeti u jednoj takvoj atmosferi. Ono što se desilo u mom selu, desila se tragedija osiromašenog uranijuma, mnogi moji bliski rođaci i mlađi i stariji su preminuli, tako da možemo da kažemo da se baš osjeća ta posljedica bombardovanja osiromašenog uranijuma na jugu Srbije. NATO pakt je priznao da je bombardovao 5 lokacija na jugu Srbije, 112 na Kosovu i Metohiji i 2 u Crnoj Gori, da je upotrebio 30.000 projektila sa osiromašenim uranijumom, da je bacio 15 tona osiromašenog uranijuma. Naši stručnjaci tvrde da je to mnogo više, da je barem 35 tona i više, a i ovih 15 tona to je 300 puta veća radijacija i kontaminacija nego u Hirošimi i Nagasaki. Ja kao advokat sam počeo da istražujem, a i sami znate zastupam veliki broj ratnih vojnih veterana, da smo u postupku diskriminacije, da nismo završili posao do kraja, da smo dobili presude, ali na kraju nije došlo do obeštećenja na način kako je urađeno u Topličkom okrugu, gde je isplaćeno ratnim vojnim veteranima te dnevnice, da kažem, to ratno angažovanje. Nadam se da će to da se desi kod nas. Skoro pišem ponovo jednu novu tužbu pred sudom u Strasburu. Čekao sam 6 godina ustavnu žalbu da se reši, pre 2 meseca sam dobio to, ipak je od 2012. godine do danas, što znači da se to malo odugovlači i ja uvek sam želeo da veterani budu na najbolji način ispoštovani, jer živimo u okruženju, da kažem, NATO zemalja. Mi smo vojno neutralni i zbog, da kažem, i budućnosti, zbog toga što moramo da budemo uvijek spremni da odgovorimo, da kažem, eventualno na neke pretnje koje mogu da se dese, ali vraćamo se na temu osiromašenog uranijuma. Veliki broj ratnih vojnih, da kažem, rezervista, oficira, vojnika i policajaca koji boravio na Kosovu i Metohiji na jugu Srbije je bio direktno izložen osiromašenom uranijumu, direktno izložen nanočesticama i da umeđu vremenu veliki broj je preminuo ili obolao od osiromašenog uranijuma. Čuli ste za Malčansku grupu, to je jedno odelenje koje je bilo iz sela Malče iz Niša koje je bilo na Kosovu i Metohiji, da su umeđu vremenu svi preminuli od kancera. Čuli ste da ljudi koji su se bavili raščišćavanjem ruševina posle NATO bombardovanja, imam informaciju da su mnogi od njih preminuli, su dobili kancer. Jedan moj klijent koji nažalost preminuo, on bi rekao da je veliki broj njih koji je raščišćavao te ruševine, on je bio dobrovoljac i nažalost je preminuo i mnogi njegovi prijatelji. Tako da
Nije samo problem kod vas u vašoj biblioteci što veliki broj ljudi ne dolazi da čuje istinu. Ja se borim koliko mogu, pre svega se borim za moju porodicu, a normalno i za sve nas, jer ne mogu da očekujem da će pitanje o siromašnom hranom da nam nareši neki advokat iz Beča, Berlina ili Londona, nego moramo mi pre svega ovde, advokati iz Srbije. Imali smo veliku sreću da imamo advokata Anđela Tartaglia, koji je član advokatske komore Niša iz Srbije. Njega sam, da kažem, zamolio da bude deo našeg tima, jer ima 27 godina iskustva, 550 pravosnažnih presuda. Šta povezuje italijanske vojnike i srpske vojnike, isti neprijatelj, a to je osiromašni uranijum koji je bačen na Kosovo i Metohiju. Taj osiromašni uranijum je do sada ubio preko 400 italijanskih vojnika, 1000 njih je obolelo. Kolega Tartaglia ima 550 pravosnažnih presuda, njegova sudska praksa i ono što radi u Italiji mi primenjujemo ovdje u Nišu i na svu moju, da kažem, sreću i radost ljudi koji zastupamo pre svega vojnike i policajice trenutno. Imamo 2 presude prvostepene, jedna u Vršcu, jedna u Pančevu. Danas smo dobili iz Pančeva ponovo potvrđena prvostepena presuda, gde sam, da kažem, presrećen i moj kolega, jer smo utvrdili da je došlo do zagađenja životne sredine u Pančevu i da mnogi vojnici, oficiri i građani, kada su bombardovali Pančevo, bombardovali su ga sigurno i osiromašnim uranijum, jer u telu mojih klijenata ima pre svega osiromašni uranijum i teški metali koji izazivaju kancer. Znajući da je mesto rođenja takvog gospodina generala Nebojše Pavkovića, skoro što preminuo, koji je, da kažem, bio u to vreme i komandant 3. armije, koji je komandovao i borio se na Kosovu i Metohiji, oboleo je od 2 kancera pre izručenja Hagu i on je doživao, da kažem, da ga leče lekari opšte prakse, nije imao adekvatnu medicinu, nije adekvatno lečen u zatvoru u Finskoj i mi planiramo da pokrenemo postupak protiv Finske države, jer je nečovječno postupala prema njemu u zatvoru i nadam se da ćemo to učiniti, ali su tu, da kažem, i ogromni troškovi, to sve treba podneti, organizovati, naći odgovarajućeg advokata u Finskoj koji se bavi zaštitom ljudskih prava, jer njemu je povređeno osnovno pravo na život i zdravlje, pravo da bude adekvatno lečen, to nije imao, tako da je, da kažem, svi naši ljudi koji trenutno izdržavaju zatvorske kazne su u, da kažem, u nečovječnim uslovima, ne puste ih na lečenje u svojoj zemlji u Srbiji, a ne leče ih po međunarodnim propisima i standardima, što nije ljudski. To mi, ako stranac bude u Srbiji, da možda se desi neka, da kažem, neko krivično delo, čovjek može na 1000 načina da dođe, da kažem, da bude u zatvoru, saobraćajka najobičnija, mora da se postupa na jedan humani i ljudski način. To Srbija postupa i to mnogi moji klijenti koji sam imao, nažalost, nisu bili u zatvoru, uvijek su se zahvaljivali i rekli da jedno ljudsko postupanje, a dok naši ljudi, ako izdržavaju neke kazne, se nečovječno postupa prema njima. Ono što znamo da je Aleksinac nekoliko puta tako bombardovan, ono što znamo da te dalekometne rakete, te avionske rakete imaju sebe u siromašnom uranijum kao piroforičan zapaljiv koji razara zgrade, beton, topi čelik, on se upotrebljava, a na manje od 120 km Kosovo i Metohija, siromašni uranijum koji je na toliko lokacija bačen putem vetra, vazduha je došao i u Nišu i ovde, i zbog toga ti ljudi su udahnuli te čestice siromašnog uranijuma i umeđu vremenu se razboleli. Naprimer, jedna bolest, kancer pluća, je potrebno najmanje 15 godina od momenta kada se udahne te čestice siromašnog uranijuma. Plastično da vam objasnim, kada udahnemo česticu siromašnog uranijuma, preko krvi ulaze nam u DNK i pomete nam DNK. Kada padne imunitet čoveku, kad se razboli, onda te čestice siromašnog uranijuma nastupaju u DNK i menjuju DNK i čovjek se razboli i dolazi do najgore i najteže bolesti koja je za sada neizlečiva. Naši ljudi mogu da se zaleče, da se od kancera, ja ne znam da se neko leči. Iz tog razloga, municija koja je upotrebna u siromašnom uranijuma ima produženo dejstvo i to je ratni zločin NATO pakta, bez obzira koliko je naših
prema našim vojnicima, oficirima se vodili postupci navodno zbog ratnog zločina. Oni su učinili jedan zločin koji je nemerljiv sa onim što, iako se desila neka tragedija, neka smrt, desila se sigurno, ne možemo da upoređujemo sa zagađenjem životne sredine. 4,5 milijardi godina imat ćemo problem sa osiromašenim uranijom, što znači osiromašenim uranijom je bačen na večnost. To je zločin protiv čovjeka i zločin protiv Boga. I iz tog razloga mi moramo pre svega da razgovaramo sa ljudima koji su oboleli. Mi imamo u našoj tradiciji i kulturi da se o bolesti ne priča i ne govori. Mnogi ljudi, evo ježim se sad, mnogi ljudi ne žele o tome da pričaju, ne žele da saznaju rodbini, prijatelji, jer mi imamo takvu tradiciju, ne pričamo o tome. Ja sam nekoliko puta držao tribine u Vranju, bez obzira koliko je to bilo i na televiziji, javno i sve, i govorim i najavljujem, mali broj ljudi dolazi. Ljudi ne žele o tome da se zna. I to je jedan veliki problem kako im pomoći. Naša država mora da stane u zaštitu naših građana koji su oboleli od kancera, to je njena obaveza, to je objektivna odgovornost. Mi u to vreme nismo imali informacije, u to vreme imali smo civilnu zaštitu koja nije u vreme SRJ Jugoslavije na adekvatan način funkcionisala, a evo šta mogu da vam kažem. Kada se desila tragedija u Černobilu, kad se desila ona tragedija, tada je civilna zaštita izdala upozorenje da trudnice ne smiju samo u 2 sata štetu, da hranu moramo da peremo, da moramo da vodimo računa povrće i voće koje izbašti, da se opere, da se na adekvatan način tretira. Za vreme NATO agresije nijedan građanin naš nije znao da se upotrebljava municija sa osiromašenim uranijom. I na taj način tada je država koja u to vreme funkcionisala SRJ Jugoslavije poredila član 75 pravo na informisanje i pravo na život naših građana. Jer smo imali adekvatne ustanove koje prate to, ali nismo imali informacije. I zbog toga tužbe koje podnosim su tužbe povreda prava na život i povreda prava na zdravlje. Tražimo da država stane u odbranu, to jest da pomogne svakom obolelom od kancera za koji dokažemo da u njegovom telu ima osiromašeno uranijum. Kako se to dokazuje? Mnogi naši građani misle da ako je neko preminuo, da treba da se vrši ekshumacija, to ne treba. Svaki bolesni čovjek od kancera, njemu se uzimaju biopsije. Biopsijama se utvrđuje da li je dobroćudni ili zloćudni kancer. Biopsije se čuvaju u bolnici, u Kliničkom centru Niša, u bolnici u Nišu, koja je postala kancer 50 godina od momenta kada se uzmu. Šta to znači? 50 godina se čuvaju i mi možemo za sve preminule od 99. godine do danas, za koje osnovno sumnjamo da njihov kancer je posljedica osiromašenog uranijuma, možemo da tvrdimo da li u telu ima osiromašeno uranijum i teški metali koji su opasni. Nažalost, general Nebojša Pavković ima 28,30 mikrograma na kilogram osiromašenog uranijuma u telu. To je i desetak teških metala koji se stavaju u prvu kategoriju opasnih supstanci koji su kancerogene, radioaktivne i opasne po život i zdravlje i zbog toga je on dobio 2 kancera. Zašto 2? Specifičnost osiromašenog uranijuma napada 2 ili više organa odjednom. To je identično i kod italijanskih vojnika i kod naših vojnika. I zbog toga možemo da vidimo da je zajednički neprijatelj italijanskih vojnika i naših vojnika osiromašenog uranijuma. Na svu, da kažem, nažalost, ili na neku sreću da imamo te presude iz Italije kao zemlje članice NATO pakta i zemlja gde je moj kolega Anđelo Tartaglia utrao put i napravio sudsku praksu i želi na isti način da pomogne našim građanima u Srbiju i mi, zahvaljujući njegovim presudama, zahvaljujući Institutu za nanotehnologiju koji veštači te biopsije u Italiji, on radi i za italijanske vojnike, evo pogledajte, oni su prihvatili da radi i za naše vojnike, oficire, za naše generala Pavkovića, da uradi pošteno, iskreno i da nam da nalaze, da kaže šta u njegovom telu postoji. I ja sam zahvalan tome, za naše građane to košta 150 €, za italijanske vojnike 250 €. Obzirom da smo mi i sigurno i siromašniji, italijanski vojnici svi imaju penzije i oni to mogu da nadoknade. Ali
ono u Italiji kako je, italijanski vojnici imaju besplatno pravo da se leče, imaju besplatno, bez sudskih taksi da podnesu tužbu, da se obrate sudu i da dokažu da li je njihova bolest posljedica siromašnog ranima ili ratnog zagađenja ambijenta gde se. Sve te presude koje su u Italiji govore o ambijentu zagađenja osiromašnog uranijuma. Znači, o teritoriji gdje su bili koja je zagađena osiromašnog uranijuma. Ako članica NATO pakta priznao odštetu za talijanske vojnike koji se kreće od 300.000 evra do milion i 2 miliona evra, se zavisi o kakvom se licu radi, koliko ima članova porodice, da li je preminuo, da li je i dalje bolestan, da li su potrebna lečenja. To znači i da mi možemo to da radimo za naše vojnike. Ja sam pokrenuo i postupak da svi vojnici koji su bili na poslu, rezervisti, oficijeri, ali i rezervisti, ja govorimo za njih, da imaju pravo da dobiju invalidsku ratnu, da budu invalidi rata, invalidninu rata, a ona se kreće od 220.000 do 60.000 od prve do 8. kategorije na mesnu moću. Znači, jedan ozbiljan novac gde treba da dobiju ti ljudi koji sada su bolesni, da imaju problema, ali ne znaju pravo. I ja pokušavam da ih informišem, pokušavam da ovo što je NATO pakt uradio, da nikako ne zaboravimo zločin koji je učinjen protiv našeg naroda, ne samo materijalna sredstva, preko 100 milijardi, 2.500 poginulih ili ubivenih za vreme NATO agresije, 89 dece, 3.000 ranjenih. Mi to ne možemo da zaboravimo da oprostimo. Mi treba da se borimo pred našim sudom i pred međunarodnim sudom, pre svega Evropskim sudom pravde u Luksemburgu, koji bi mogao da bude nadležan za teritoriju, da kažem, Srbije, jer smo mi u postupku pridruživanja, on je nadležan samo za zemlje Evropske unije, ali zagađenje koji su učinili članice NATO pakta, pre svega zemlje Evropske unije, je jedan ekocid. To je najteže krivično delo u međunarodnom krivičnom pravu. I iz tog razloga mi možemo da ostvarimo naknadu štete i pred tim međunarodnim sudom. Dobro je da naš sud razume situaciju naših građana i ove presude koje imamo iz Vršca i Pančeva su negde na 2.700.000 dinara, radi se i o rezervisti vojniku, radi se i o aktivnom policajcu koji je bio na Kosovu i Metohiji. 4 druga su došla iz Vršca, 2 kancera mozga, 2 preminula, kancer štitne žlezde i kancer pluća. To samo govori o kakvim se teškim bolestima, a bili su u Prizrenu ili na teritoriji gde je najviše bombardovano siromaštvo urana. Bili su na teritoriji gde su italijanski vojnici došli i onda su oni najviše oboleli, više od bilo koje zemlje koje je došlo u tvor. Tako da sve više verujem da ćemo da uspemo i kod nas, pre svega naša država, naša sudska praksa koliko daje, ali ono što su zemlje članice NATO pakta učinile prema našim građanima, minimalna ošteta bi trebala da bude po čoveku 100.000 evra. Minimalna ošteta. Ono što smo imali, kad smo pokrenuli, mi već smo 3 godine u sporu, imali smo za prva tužba je protiv NATO pakta, naš oficir Dragan Jovanović, koji je nažalost preminuo u Beogradu, imao je 3 kancera. NATO pakt se izjasnio da ima imunitet i to je jedna tema u septembru, kada ćemo ponovo da kažemo da dođemo ovde da razgovaramo o imunitetu, jer mi želimo da NATO pakt plati, ne naša država, ali NATO pakt je obavezan da vidimo, mi smatramo da on nema imunitet i temu o imunitetu bi razgovarali ovde. Spremni smo da napišemo jedan članak, da dostavimo, da kažem, kompletno o imunitetu i o tom sporazumu iz 2005. godine, koji apsolutno se ne odnosi retroaktivno na 99. što vam pameti, što je nemoguće. On može da važi od 2005. nadalje, a ne... Ali u tom sporazumu piše da ako dođe do štete, dužni su da plate štetu. Naprimjer, saobraćajke je bilo u štetu. Znači, a da ih neko slobodi, da ne odgovaraju za ratni zločin, to je van pameti. I to je suprotno Ustavu Republike Srbije, suprotno međunarodnim konvencijama, poveljama, prega suprotno povelji zaštite ljudskih prava u Strasbourgu, gde na taj način naši građani bi ostali sudske zaštite. Naši građani moraju da imaju sudsku zaštitu. Svako od nas, ako smatra da mu je pravo neko povređeno,
I ima pravo da se obrati sudu i sud će nam fair, pravedan, pravičan način da upotrebi zakon, da upotrebi ustav i da kaže da li smo u pravu ili nismo u pravu. Ja smatram da smo u ovom postupku u pravu, ove dve presude to govore alijanske 250 presude i nadam se da zagađenjem životne sredine nas, Srba, Srbije, zagadili su životnu sredinu Evropske unije. U okruženju imamo Bugarsku koja je članica Evropske unije, imamo Hrvatsku, imamo Rumuniju, imamo Mađarsku, imamo, da kažem, Bosnu i Hercegovinu, bombardovanje Republike Srpske 99. Crnu Goru koja je, evo, i članica i NATO pakta, koja je na dva mesta bombardovana, da ima ozbiljan broj oboljelih u Crnoj Gori od siromaštva uranijuma. Tako da ovo je problem Zapadnog Balkana i ja ću činiti sve sa kolegom da to obrazložim i učinit ću sve da dođemo, mi moramo da razgovaramo sa našim sugrađanima, da im objasnimo da treba da urade analize. Ako urade analize, da vidimo da li, ne možemo da kažemo da svi koji su bolni od kancera da je posljedica siromaštva uranijuma, to bi bilo neozbiljno i to ne bi nam služilo na čast, ali jedan deo da, koliko to možemo da vidimo, jer smo mi uradili preko 110 analiza, pa mogu da vam kažemo 95% imaju siromaštvo uranijuma, a u 100% imaju teške metale koji i takođe i oni izazivaju kancer. Ja ću i jednu knjigu objaviti sa svim tim analizama, da ono što govorim da je tačno, mogu dođu da vide i spreman sam sa svakim da razgovaram i da pomognem. Mi istinu ne možemo, mi možemo da stavimo pod tepih, ali to će umero da nam se vrati našoj deci. Jer ovako možemo da razgovaramo i da zahtevamo. Ja sam bio u nemačkom parlamentu, imao sam promociju ove knjige koja je na nemački jezik napisana, da je Republička partija AFD kaže, ako bi oni bili sutra na vlasti, oni bi došli da mapiraju mesta i da razgovaramo kako da se pomogne građanima, pre svega kako da se očisti, ako postoji dalje zaostala municija. A sigurno municija od aviona A-10, vjerojatno se učestvuje u ratu i znaš, kada on puca za minut i spali 1000 metaka, to se nađe, ali u letu, to je, može i kilometar seje, tako. Sada, potrebne su ogromne sredstva, naša država je učinila šta je mogla, 2003. 4. 5. u kraju je očistila jedno 2 kvadratna kilometra, ogradila, ali seljaci i poseljaci obnovili su žičanu obranu, obnovili stubove, pisalo opasno, ne prelazi, oni danas tu napasuju stoku. I onda je problem. Taj problem je, moramo i mi da budemo informisani da znamo. Tako da, u to vreme Jugoslavija je postojala, Srbija je pravna sledbenica, nažalost, da kažem, sad Srbija snosi neke, da kažem, naknadu štete, ali zbog nepostupanja adekvatno u to vreme Jugoslavije, zbog neinformisanosti, pre svega vas na Kosovu i Metohiji koji ste bili, da ljudi nisu imali adekvatno. I samo da dopunim,